Седми по шоре Керестурски сајам того року позберал веќе як 40 викладачох и коло 20 ремеселникох. Уж по традиции представени рижни продукти поднимателјох и издружењох, ручни роботи, продукти за каждодњове хаснување у обисцу, прикраски, лакотки и други предмети хтори вјазани за руску традицiju и културу и валал руски керестур. Ми уж veľa roky robíme na tým, da pomaly promovujeme ruský kerestur na všetky možlivé spôsoby. Dlho sme robili na nejakých suveníroch i vidím, že to v ostatních rokoch obačljive, že to možno i suvenir ruskого kerestura. Naščiviteljom prezentovani veci jak 10 stari remesla, među ktorima najvekšu váhu pricahli kovalje, koljesare i klonfere, a okreme naščiveni buli robotnji za ručni roboti. Jest 5-6 robotnji na ktorých učestvujú dzeci, učaše rysovac medovníky, pravic medovníky, učaše šic babky, uča pljesť košarky z dikinju, uča tkac tepih, koho co interesuje, ale stvarno je rižnorodni robotnji. Ozbiljna produkcija združenjoh i remeselnikov za ruskого kerestura vyvolala veľku naščivu i interesovanje kupcoh, co potvrdzuje, že keresturski sajam postava ozbiljni privredno-turistični potencijal za Valal i rusku zajednicu.